Hei hi akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. National Program on Climate Change and Human Health NPCCHH State Nodal Officer Dr. Vanalreng puya chinza chuan tunlai khulum chawa mi puyan him theinan e risel na von theinan tui thiang him vodutuk lo intama poimu ati zoro chon India le Burma border hungtum chungchang le free movement regime thia tumna andulo thuan soile Prime Minister Narendra Modi chuan NDS sarkar amire thei viable somni panga chuang khai chuan ni ati Senior Congress leader Rahul Gandhi chuan an sarkar ani chuan thalai le meichete tan sum le payatan puina scheme kalpui atiam National Program on Climate Change and Human Health Noya State Nodal Officer Dr. Vanalreng puya chinza chuan tunlai khuluma wangin nana sang thleng thei meka mi puyan him theinan le hriselna an von theinan tui thiang him votlutuk lo intama poimo ti asoi akaswani zona changin Dr. Vanalreng puya chuan khulum zual zel kara sarkar lai puin khulum laka invenetu sang mi puite chu throna peti soin chundar sompani le chonudar thumin kara nisa hnoya chua tamlo tha a chonhulam khulum zual line ponnama na ha thak thol apoimo a ponnama na thok chin te po nisa chu alonga donglo turle an thona hmuna atheng anga daihlim siam turina sa a kumu pale nana neite chu athei chuan ni tin an risel na din mun enfia saka thati asoibok health department soidan chuan khulum zelawang hian khulum bol kut kele kerek vung thachat thidang le kaite tor theni a hengbaka hian khulum zelawangin sikser malaria kothalo thoha le vunkan sarte po pung zel theni an ti a hengte wang hian mi puin zirtina tha andon apoimo thu soin mi puite chuan inven chu ti dam ain athazok ti an vonrang apoimo ani ati NPCCHH consultant Pirozi zo sangkimi chuan March April le May thada chu India Meteorological Department in khulum chho hun lai tia avu ani ti asoya India ram hun dangte angin marchak chuan khulum hi tonal tukloma se Mizoram po atom ve mek thawati NPCCHH hi sarkar lai Prime Minister of Health and Family Welfare Department chuan National Health Mission noya kumsani sompakua February tha khana rondin tran ani a athil tum tang puita chu sigle se in thak danglam na sa le dan pa ngai pela khochin lo danglam thin heng khulum lu tukte khowor lu tukte cyclone lian hieng tuilian ne adangte wanga thina natna in liam pale riruram le regional dangte thleng angong theite ti tlema ti zia ani Kongpui National Highway zathum porok huam chung konpui le khamrang in kara ram nei tu te chu 4 lane atana ram lak tura ram nei tu dik tak chawin an phu tok compensation an lak mai tur thu sum don na atana man tur ni lo thu shilan ni additional DC scholarship Pimelody ngur than tlonge Competent Authority for Land Acquisition ni bok chuan vein khan ram nei tu te ko khomin hun kal to sarkar in ramalak na thil theng to film khortul zia an theta wanga in ko khoman ni thu soya National Highway zathum porok sil cha tu Aizawl panakong kongpui thul lisiam tura ram nei tu te hna zangna na pek chuato package danga thil diglo le fel hel tam tak om ni alana wangin tu na mabak package pasari na a hi chuam thei top choin dik theng bera ramte tumani thule ram nei tu te hna zangdam na fel fai taka pek so ani theina na film khur taka kalantum thua soya package danga compensation dong tu zinga mani ram omna po shelo an ram zawjong ne na in millo ti share reng khopa thaile thil dang om anga assess le poisa du wanga vir buai hoi an tam thua soya tuna man lak na tura hi chuan thamna le diglo taka in bum tumna te ram le thlai om te hlut na ba ka thil ti tumna a om an rem ti don lo thua soya ram te huna ram nei tu nge emo compensation dong tu tur nge emo akuna om theu turina cha ani heunen scholarship DC office SDC Dr. Lalram din tlonga 4 lane branch officer chuan thu soin ram nei tu te chuan ramte nia le khafel fai tak an kena tul thua soya package danga zangna domna tur ti fel to apo adong tu tur dik tak na hena chau sum pek chu ani tur thu soim thil fel fai lo ria chu ani chon sum pek chu ani lo tur thua soya rampas pakhat chu compensation dong tu tur panhi pathum emo anom chuan bank joint account saving pen card po siam ngei ani tur thu soi ani Win Khan Zo Reunification Organization Zoro chuan Zoro Pisapui Treasury Square Puar Sangko Zoro President Kaishuin Executive Meeting an neya India Sarkar in India le Burma border hung atum chungchang le Free Movement Regime FMR thia atum chungchang te soi honi Meeting chuan India Sarkar in India le Burma border hung atum le Free Movement Regime thia atum chu unaw thakhat
min chen chen tumna le zo fa te min nek che pa tumna nia an ngai thuan soya India le Burma ram ri hung tumle free movement regime thia tuman dulo zealand tirnan Burma border main sombroken peaceful rally nei an tum thun ta langani zoro chon he peaceful rally nei tura hian Mizoram mi puile Burma ram sunga zo fa te tam theng ber tel turin an soma India le Burma ram ri shu la om khuwa te po mani rem chandan anga lo hoi hot ve turin ngen ngal ani Voin Khan National TB Elimination Program first quarter sani somni pali review meeting to Aizawl DHS conference hall ani a Dr. Fabiola Kharkongor State TB officer chuna kai shuai report alan danin kumin sani somni pali January le March inkar chungin TB rin helmi sangthum ja seri somru pakhat test ani a TB veimi zanga somko panga mu chu ani Aizawl district a zali somthum pathum champha district a somni pali Kolasi district a somli paruk Longta district a somni pasari lungnei district a somthum pali Mami district a panga Siha district a som progress chief district a som ani kumin first quarter chungin MDR TB veimi somthum pariat mu choni a TB le HIV veikop mi somnga pasari mu choni bok meeting in TB vena chungchang TB preventive therapy lak apoimo thute soilan ni in chuap TB ve chen pi te tan TB vena lak nge apoimo thute tarlan ani bok Sir Chief Sub Headquarters OMA Rural Income chuan Sir Chief District tan MYC Coaching Center nei tura mala kan rela OMA Sub Headquarters Sir Chief Rural Income voina Sir Chief auditorium neya President pu kol chomna kai shuaya rural tura thu chop chua OMA khoi pali pass ve kani a sarkar khoi real tur pasari luta parukan pasa rural thu pass dang sar zozinga MYC Coaching Center Sir Chief District honani theinan Saphet Kutar Suemen Mala Roseti Te Lam Chip Kaltanga Chiatlang to Mui Fang Kong Black Topanit Hinan Malak ni se IAS Kadar Allocation Policy Sani Sampako Amut Kadara Mizoram Kadar Shanane Vet Hinan Malak Roseti Te Ra Tante Tun Ayako Kira Enkol Roseti Te Tela Sarkar in Way Meru Ilongai Te Enkol Natur Home Serchipa Adat Hinam Malak Roseti Te Serchip Ki Kontrolung Po Kong Jipable Road hi tun aya changklung zoka siamani theinan Saphet Kutar Suemen Malak na Roseti Te tel bokani hembak an way me malak na turchi ramngo tuin hnale dung chawmal konga Saphet Kutar Sueme chuan chakzoka malak ni se mala thate loman siam ni se tiam pass bok ani Mizoram Upapol MUP General Assembly Voice Assembly pakwana voina Aizawl vana paholani Social Welfare Director Dr. Shizuri Ralte chuan sarkarin kumu pata tana scheme sang ane te bozui mek ani thu soin MUP ten Recreation Center ane thena tule upa te ham chana turan boi pui mek thu soi bok hehunain MUP General Headquarters President Puhmak den moi chuan Mizoram sarkarin old age pension tana state sarkarin thatin chengza alutum bathin chukumin financially ratanga cheng sang khata di punin thu soya zempo ka MUP rama cheng noise ni somkuman MUP building sak ani tu thu ta lang bok ani Chani hun Vice President Pulal Begmoy Khiang te kai shoi len khoma kumsani somni police somni panga budget tan cheng no somre pathum pasani a old age pension big mutu le thangna tur buat sai chungchang MUP branch chu sarkarin ngai poimo zo se anti thun soilanga hebakan Mizoram atlom ngana thanhiam venan MUP tan mala se tunai changzokin dung chahum halkonga sarkarin mala se ti ba kalko Village Council tram hi kumnga nervin kum thum ni turin sarkar akhenro se ti te rel ani Chanchinthar Akaswani Aizawl tanga punani Prime Minister Narendra Modi chuan Modia sarkar kum som le Congress rural kum somruk chunga danglamna omte mi puin anhu mai lewati voina Maharashtra mada hethui soin pomodi chuan NDA sarkar amirthei Vibel somni panga chuang khai chuan ni ti a kumsani sompali khan irrigation project Aizawl ti khotai ni ti soin NDA sarkar chuan hengzinga Somru pathum chu ti hloten toni atipok hatilan senior congress leader Rahul Gandhi chuan an sarkar ni chon thalai le mi chete tan sumle paya chanpuina scheme kalpia tiama voina Madhya Pradesh binda vantain khoma thu sein Bugandi chuan BJP te chu mirthei te tan engma thoklova apu ani Admiral Dinesh Kumar Tripathi chuan Voin Khan Chief of Naval Staff na atan Admiral Tripathi hian Chief of Naval Staff tongnai Admiral R Hari Kumar Thaka New Delhi a chanchamu mit commune Admiral Tripathi chuan Navy te chu engtiklai po in peya anomatul thu sein tui po in beina thleng theile indona suak theila ka inral ringa remna om theina na in pereng turan ni ati Chanchinthar serti topna na tang pui National Program on Climate Change and Human Health State Nodal Officer Dr. Vanareng Puechinza chon tunai khulum chawa mi puyan him theina ne riselna von theinan tui thiang him votlutuk lo in tama poimo ati Zoro chuan India le Burma border hung tum chungchang le free movement regime
thia tumna andulo thuan soile Prime Minister Narendra Modi chun NDA sarkara mirathei Bible somni panga chuang khai chuan ni ati Senior Congress leader Rahul Gandhi chun an sarkar ni chuan thalai le mei chhe tan sum le paya tranpuina scheme kalpuya tiam chuti zong chu Chanchinthar kan pon